Satu pasti mendakinya. Jangan ke matahari kan. أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي بي لخلاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي بي لخلاصي واغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص ومن عليه بلطف ومقعد غير قاصي يا واهب الفضل جازلا لطائع ولعاصي يا واهب الفضل جازلا لطائع ولعاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي أدرك غريق المعاصي. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami dari segenap warga Hidayatullah dari Al-Bayan, Makassar berada di tempat ini. Luar biasa, Masya Allah. Ini sangat luar biasa, sumber air yang menurut penjelasan dari warga yang telah berada di sini sekian lama tidak pernah mati, tidak pernah berhenti. Ini Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber mata air yang terus-menerus, insya Allah, sebagai misi mengembang peradaban Islam. Akan itu salah satu bagian dari peradaban Islam adalah persoalan air yang merupakan kebutuhan pokok. Nah, insya Allah, mudah-mudahan di tempat ini kita bisa bikinkan kolam yang representatif untuk pemakaian khususnya pondok dan warga sekitarnya, insya Allah. Ya, dengan tentunya kita mengharapkan warga sekalian dari bapak-bapak sekalian bisa terrealisasi, amin ya rabbal alamin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ya Allah, perbaikilah agama kami karena sesungguhnya dia merupakan pokok urusan kami. خلاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف